Yuh mentang hudip awai ngentri pomangan ayah betatin papa tapi nafkah menyeka Tuhan menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa yuh mantang hudip awai ngetrip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyeka Tuhan menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa benar tak ingat sakit mangan poma mengandung sinan mula funan lon poma menderita sesak lam dada menjanjan sakit lam jantung anak so tulung hai anak elon poma sengsara sesak lam dada menjanjan sakit lam jantung anak so tulung hai anak elon poma sengsara yuh mantang hudip awai ngendip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyeka Tuhan menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa menansyid ayah anak metua gata-gata kepikir gereja sabing sidi dalam gle minta bugata gede dengan gerah di ayah anak kepikir asai bawah hati si jantung hati tubuh bertegar gede dengan gerah di ayah anak kepikir asai bawah hati si jantung hati tubuh bertegar yuh mantang hudip awai ngentrip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyeka Tuhan menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa menyeka gua orang syitanya rahmatullah tak bedah baga anak metua tak kirim doa tak bedah bagai
kirim doa